Our common between the two parties is to remove the ANC from power. Emaqembu i-IFP nele-DA yafuna i-ANC ikhishwe ekubeni nguhulumende wesifundza saKwaZulu Natal. Letheleni ifaka isilethele amanzi sikhona ukuthi sibe namanzi. Kuvalwa kwemandi lokuhlelwe i-Rand Water lokutawuthatha ema-awa lange-15 kutawuqala kusukela ngensimbi yesikhombisa Tindzaba lomuhla. We are very proud of what we have been doing as the Referees Department of COSAFA. Ingcenye yeningizimu ne-Afrika itawube imelwe ngemaqembu lamabili kulendlebe yemhlaba yalabasikati letawubanjwa e-Australia kanye nase-New Zealand ngokwehlukana. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lweSiswati la ku SABC 1 lesethula qathatha etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi nasetinkundleni tekuchumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe tanoba ngemphi tingathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Emaqembu e-IFP nele-DA afuna i-ANC ikhishwe ekubeni nguhulumende wesifundza saKwaZulu Natal. Lamaqembu lamabili asahlikihle sivumelwano sekulethwa kwetidzingo kude asebente ngekubambisana kubomasipala labalengisiwe KwaZulu Natal. Kanti omabili lamaqembu inhloso yawo ukuqumba phansi ANC. Balishumi nesiphohlongo bomasipala labalengisiwe kulesa sifundza. Emaqembu e-DA nele-IFP KwaZulu Natal aqinisekise isivumelwano sawo sekusebenzisana. Lamaqembu laphikisako athi kungasimami kumkhandlu lolengisiwe kukhinyabeta kwethula kwetidzingo tetakhamuti. Lokhu ukubambisana akukwenza ukuthi ubuthina bese budidizela noma bushabalale ngoba sikhankasela nje abantu bazivotele imanifesto kungeyethu ne-DA nemanifesto yayo bekhankasela nabo. Elukhethweni lakamuva le-Ward 99 kumasipala weThekwini kutawuvulela i-IFP. I think our common task here between the two parties is to remove the ANC from power. That is our common goal. There's no other goal. And through a service delivery pact of this nature and understanding how we operate can in fact lead to some further engagement with the IFP and with 2024 in mind. Lamaqembu lamabili athi atawuphuma umkhankaso achazele bavoti ngalesinqumo ngaphambi kwelikhetho leminyaka lotako. I-Democratic Alliance iqale umkhankaso wayo welikhetho lwavelonke lwalomnyaka lotako eSoweto. Loku kwendeka nje likusasa letepolitiki aliqaci esifundzeni iGauteng. Leli qembu licele takhamuti talesifundza ukuthi tivotele ulishintsho. Liqembu liphikisana lokusemthethweni selicele takhamuti taseGauteng ukuthi tivotele ulishintsho kulomnyaka lotako. Njengoba selisondela likhetho umholi DA Johnston Hezen ukholela ukuthi lesi isikhathi sekuthi takhamuti titakule esifundza seGauteng. Nowhere is it more crucial to use your vote for change to rescue this province and this country is right here in Gauteng. This is the economic powerhouse of South Africa. And if the Moonshot Pact can get over 50% here in Gauteng in the next election, can you imagine what the change we could bring to this province? Stadizen bekathula umkhankaso lelicembu ekubhalisela kuvota njengoba lelive lilungisela likhetho lolichazwe njengalolo likulindeleke ukuthi lilethe inguquko. Lo mholi DA ugcizelele ukuthi ukubambisana kwamaqembu laphikisako kulolu khetho kungawenda abe ngumtimba munye loqinile. For the first time since 1994, there is a chance for the opposition to win. But we can only win if we work together.
lo mholiday uphinze wasathatha lethuba lekudzingidza ngetindzaba telicembu lebusako elidzabeni lokwehlukana kwamandla ekuphatsa kulo lelicembu. I can see we're going to have another Mbeki versus Zuma. You can see it coming. You can see it coming. Or Baba versus Mbeki. You can see it coming. And we're going to have one centre at Alexandra, and we're going to have another centre there at Palapala. Lo mkhankaso we-DA kulesifundza kulindeleke ukuthi uqhubeke esikhathi lesiliviki. Ingomfa yeluphiko lwabomake ku-ANC ihlehliswe ngeliviki. Lithimba lelibuke inhlelo taloluphiko livete ukuthi imbangela yalokuhlehliswa kwalengomfa kube singo sekuthi litfolisise kabanti ngekungaboni ngaso linye netinkinga ekubhalisweni kwetitfunywa ngaphambi kwalengomfa. Likhuluma nebetindzaba yenhloko hovisa lelicembu lithule house lithimba lelibelibukete inhlelo taloluphiko livete ukuthi kufikela nyalo sekuhlele magala lenhlangano langetulu kwamakota lamathathu. Mengameli waphambili loluphiko naluphinza belunga lesigungu setulu kuvelonke ku-ANC Bathabile Dlamini ungadela umbango lesikhundla lamabhayana waphambili loluphiko lobumake ku-ANC Sisisi Tolashe nelunga lephalamende le-ANC Thembeka Mchunu. Our assessment, however, is that there is still room for improvement in the registration process in all our provinces. The ANC Women's League entity further seeks to give greater focus, attention to the dispute resolution and appeal processes to ensure that all matters raised by our branches, regions and provinces are fully attended to. Following the exhaustion of the issues raised, the meeting determined a need for more time to resolve the issues identified and which are critical to the convening of a successful conference that should obviously be legitimate. Accordingly, it has also resolved to postpone the national conference by a week to the 21st until the 23rd of July 2023. Umgwaqo lowenga eLongtom Pass uvaliwe emkhathini kweSabi neLeidenburg eMpumalanga. Tindzaba timbonywe liqhwa umgwaqo uyashelela kanzi akubonakali kahle nasemgwaqeni ngenxa yenkungu. Bashayeli betimoto bayexwayiswa ukuthi basebenzise leminye imigwaqo kanzi ke balimi bavete ukukhathateka ngemfuyo yabo kulandzela kuba khona kwalamakhata. Buhle betindzaba letiholele ku-Long-Tom Pass tembetse licwa njengengubo indzawo lekhangaliso njengoba kusebusika linyenti letsele tingubo layotinetisa ngalobuhle injabulo ibhalwe ebusweni balo. So I'm from Nelspruit. It's the first time in my life I'm seeing snow now. So we just came to go play in the snow for a bit. It was actually quite fun. Just hands are freezing a bit now. Indlela behamba kamnandi. It's just that ekseni kuba ne mist. Then my saying mist in then nganyalo mawaya letulu kune snow vele you have to drive very slow. Because it's when it's wet it's slippery. La emaloli emenzi kanzi lamanye solo emanakutsabuka kusa lesekholele ekutheni uvalo lomgwaqo esicongweni sendzaba. Ngathi mangifika la khona ukuthi le snow sesiwest than lendas la bengisuka khona. Ayagcina vele yema le moto yangasahamba. Ngangayifostela nami ukuthi ngiqhubeke ihambe because ngoba sitawudabeje kathini kweletine. eBelfast balimi bakhathatekile ngemfuyo yabo tinkomo atikwati ukutfola kudla ngenxa yalamakhata. Iproblem engidibana nayo la uma kubanda so le inkomo ngoba zibe seziva amakhaza bese ziyapholoza zilahla amathole akukho mnandi nje akukho mnandi wena mayiso nje manje ngiluzile amathola ayi2 zwalahlile i3 yazo ifile ngendaba yamakhaza ukuthi ziva amakhaza. Emelo kuphose kwaphela gesi njengoba bekubanza nasemkantsheni. With the sub-zero temperatures in Ermelo and the Highveld area of Mpumalanga over the last 24 hours, many of the companies nearly ran out of gas during the day. The temperatures this morning were way below freezing, and with gas being the most important method of warming homes, this almost became a crisis yesterday. Kulindeleke ukuthi aqhubeke lamakhata kulamalanga lambalwa latako.
Linyendi lebantu eMpumalanga alinalo lwadi lolwenele lwekushayela lapho likhithike khona njengoba kungasiyo inhlala yendeka kulesifundza kanzi netimoto tendzawo atikakhelwa kushayelwa itukweliqhwa ngako ke kubite ukuthi tipake eceleni ngalesikhathi kunaleliqhwa letinye betshelela umatetama kuchubeka elayinini ke sinazinhle emalaji lotibonele ngemehlo lotasitshela ngebulukhuni lobekadze labatikhanze bakubo bantfu bakulempumalanga Zinhle asikubingelele sikwemukele Tindzabeni teSiswati la ku SABC 1. Hayi njani ngiyabonga. Zinhle ngabe yini loyibonile lapha eNdzabeni ngalesikhathi kunaleliqhwa kanzi timoto tihlangabetene nabuphi bulukhuni? Yo, indlela bengahambeki from 20 kilometers, 28 kilometers from Misty Mountain to Leidenberg. They would blockade the motor. I was coming from Nelspruit, so they were flicking lights, which I must slow down because I thought in Vula. So when I slowed down, I went outside, and then my motor everything I couldn't because they said the blocking lane. Lucky the car that the new driver, 4x4, so we were able to maneuver. The motors I couldn't but Lebanon. They were stuck there. My truck would deliver small cars. Yeah, the wukubi. Belunjani luvalo njengobe leyandzawo inetindzaba kanti futhi ke linyendi lehluleka kushayela lapha kungabonakali lutho khona kwendeke njani itolo? Kuyathusa because uyasaba ukuthi if u drive fast ungawela phansi le emaweni mara Sizamile we driving slow funa drive kancane ungaphangisi because beshelela imoto ma-ice we were not used to driving ice really. Asasibuke ukuthi ngicabanga kwakho Zinhle yini lengendiwa kute uqinisekisa ukuthi akubi nenkinga lefanako uma siphinze sabuya futhi lesimo? Ngicabanga ukuthi into leyendeka kufuna if they did alert ukuthi kuba ne-snow and then that stop the motor from going up and coming from Nelspruit and use the 1 N4 because they will be lapha. Kunjani kushayela endzaweni leneliqhwa vele kanzi ungamexwayisa uthini lomunye umshayeli ngalesimo? Ningamxwayisa ngayo ukuthi maka drive imoto in a slippery angagijimi accelerate too much. He must allow the cars to control but aren't stopping control for it because once you drive, accelerate, you lose control of the car. That's when you cause accident. You must allow your shaker. You must be able to hold your steering. Zinhle sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngibonga kakhulu ma. Loyo ke bekade kungizinhle mala webashayeli lotibonele ngemehlo ngalesikhathi kuneliqhwa itolo kanti ke mbukeli sikubutile ukuthi kulandzela kukhithika kweliqhwa itolo nekubanza lokumatima etindzaweni letahlukahlukene takuleli ingabe wabona anjani emakhata alobusika uphendvule kanje emva kokukhithika nokubanda ongaka ngibona lobusika nobudla uhlanganiso ayibandile Nkosi yami kepha emva kwakho konke lokho ke asigqokeni simbathe sifudumale sihlale endlini singabi livanze emgwaqeni ngoba lokho kuzosidalela lemkhuhlane kunzima kakhulu yabo nje ngala inkona mina eDurban lapha kuyafiwa ngiyazi lento hayi bantu kuyosiza khona ngempela bazigcine ngempela bese indaweni eyifanele neyifudumele isibhakabhaka sicwebile liphumile ilanga kodwa umoya obandayo oqhamuka ngapha enzansi kuyafiwa ngithi kube ngcono ke kodwa ngoba izingane zethu Nkosi yami zisavalile esikolweni izolo bekumakhaza kakhulu la eDelmas belikabhoka nogabhoka ngiyacabanga ukuthi vele bekugcina ngike ngabona la endaweni zangakithi la eBhulwa cha belikhithikile impela kodwa akukho futhi okubikwayo ukube umngozi noma okuye kwadala inkinga abakhona ngalamakhaza lendlela kubanza ngayo lomnyaka lana eMbombela siyacala kuhlangabetana nekubanza lokunjengaloko ikakhulu itolo lokubanza indlu lengakaze uyibone bona kuhle phela ukuthi likhithike ngoba nesivuno siba sihle kodwa nje hayi akukubi kakhulu bona likhithikile nje la ngekhona ke nje kodwa hayi akukubi kakhulu Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yetfeswe ukuthi phendvulela ngawo
Kuvalwa kwemandi lokuhlelwe iRand Water lokutawuthatha ema-awa langemashumi lasihlanu nesiphohlongo kutawucala kusukela ngensimbi yesikhombisa Ntsambama lomuhla. Takhamuti taseJozi tikhathatekile ngemthelela lotaba khona ngalokhu ikakhulukati kubantu labakhulile linyendi labo lekungilabagulako. Lokuvalwa kwemandi kutawenta iRand Water ikwati kuvuselela takhiwo ncandi letiphakela emandi. Lenkampani liphakela emandi inxuse takhamuti kutsi tisebentise imandi ngekuwonga kanzi kubikwe kutsi tikhona tindlela letibekiwe letawusetshenziswa kuphakela emandi. Precious Mulefe wase White City eSoweto uthi bekacabanga ukuthi lemibiko yekuvalwa kwemandi ingemanga kanzi uthi nanobe tizatfu tekuvalwa kwawo divakala lokho kutawukhinyabeta bantfu labadzala. Please siyacela abantu siletheleni trucker isilethele amanzi sikhona ukuthi sibe namanzi 3 days iningi kungabogogo laba abagulayo la angeke balungela abantu. Tindzawo letingakatsindzeki yi-Midrand nenkhaba yeSentin. Kepha ingcenye yeSentin letfole emanti esigungwini seDunkel yona itawutsindzeka. IJohannesburg Water ithi netindlela tekubukana nalesimo. Stationary water tankers will be provided for critical areas like hospitals, clinics, and old age homes. Johannesburg Water will also provide roaming water tankers to all the affected suburbs. We are further requesting that customers are mindful and considerate when collecting water from the tankers, that they preserve some for fellow residents coming after them. iRand Water ichithe tinsolo letithi iyehluleka kuphakela nekwabela takhamuti emanti. Labasemagunyeni bathi inkinga lenkulu nje kwehluleka kwamasipala kubukana netakhiwo ncandi temanti letiphukako. Kuletinye umasibuya etitolo emaphoyisa athungatha emadvodza lasifupha lasolwa ngekushisa emaloli lamathathu emgwaqeni iR547 emkhathini kweLeidenburg nesekhukhune eLimpopo itolo. Asikwemungele mbukeli esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la ku-SABC 1 nawusanza ngena ukhethe kahle. Emaphoyisa athungatha emadvodza lasifupha lasolwa ngekushisa emaloli lamathathu emgwaqeni R547 emkhathini kweLeidenburg nesekhukhune eLimpopo itolo. Emaphoyisa aseLimpopo athi lamadvodza amise lamaloli ase atshela abashayeli ukuthi lamadvodza abese aqhubeka nekokhela lamaloli ngaphambi kwekuthi adle phansi kulesihlakalo. Lesihlakalo sita ngemuva kwekuthi naseMpumalanga kwendeke letinye tehlakalo letifana naleti kanzi naKwaZulu Natal kwendeke lokufanako. Kusele umlotha neticucu nje kuphela kulesihlakalo lesendeke itolo. Yinye lamaloli kulawo lamathathu isesemgwaqweni nemthwalo wayo. Lomgwaqi R547 emkhathini kwesikhukhune neLeidenburg usavaliwe lunye luhlangothi lwakulanza lokushiswa kwalamaloli. Lamaloli amiswa ngamadvodza lasithupha asawokhela ngemlilo. Lomgwaqi R547 ngolusetshenziswa kakhulu nje ohlanganisa iLimpopo kanye neMpumalanga. Labanye abashayeli amaloli bathi basebela timpilo tabo. Affect us because of like you see, sometimes maybe they're gonna ban us here, so it's a problem, boss. Are you feeling safe at all? Are you? I'm not feeling safe. Yeah, that's a problem. Thank you. What do you think it must be done? They are supposed to organize something to because us now we are not. We are afraid now. Letinye takhamuti tasesikhukhune tichazele sehlalo njengaleso lesendiwe ngenhloso yekwendela phansi umnotho wakulenza wabafuna umthetho ungenelele. We really feel like if there can be some where the government can intervene very harshly, like law enforcers. We passed a lot of police just down the road, and we actually appreciate what the police are doing, but it's not easy and it's not just like that to see things happening like this. But we wish the government can really intervene and talk to the people. Kusenjalo amaphoyisa aseLimpopo athi asaphenya emacala ekushisa nokucela phansi imphahla. Bashayeli bemaloli bakhathatekile ngetimpilo tabo njengoba bathi sebevangathi abakaphephi kulandzela lesigameko sayitolo. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
ingxenye yeningizimu Afrika itawube imelwe ngemaqembu lamabili kulendlebe yemhlaba yalabasikati letawubanjwa eAustralia kanye naseNew Zealand ngekwehlukana. Kanti angeke kuphelele lapho njengoba kutawuba nabonombembe labathathu beKhosafa labatawuba ingxenye yalomqhudelwano. Labonombembe batawube baholwa nguAkhona Makalima. Asesibukeke longatlinzela kulekuphuma embiteni nakubumbana insimbi yesifupha kuligwalagwala FM. Luphiko lwabaphenyi kulesifundza seMpumalanga lexwayisa amalungu emphakathi ukuthi ayekele kugijimela ehlahlakolweni lapho kubanjwa khona inkunzi timoto letithwala imali kuyodobha imali. Emaloli lamakhulu abambekile lapha eLong-Tom Pass emkhathini weSabi neLadenburg kulesifundza seMpumalanga ngenxa yenkungu kanye nelichwa. Mbukeli itiyaguqa dalomuhla kanti kusasa abatabe bakhona abalingani bethu belwimi lwesindebele khona la ku SABC 1 nagabanca insimbi yesihlanu nzambama nibe nobusuku lobufutfumele. Ngolesibili ngisambangene mbukela kunasi isimo selitulu babukela emakhaya sanibonani sisembe ukuthi kena nidiphethe kahle kula makhata la khona kanti ke nasibona namhla kusihlwa siyabona ukuthi babukela makhaya kubonakala ngathi netimvula letibonakala lapha eKZN ngagcina sethi khona ku 30% kanti nemafu lacanca khona live efika khona lapha esifundeni salapha eLimpopo babukela makhaya kanti lethi imoya ugijima ufika khona ku 20 km ngele hour letinye itinzawo kanti ke abanza babukela makhaya kanti sasibukela ngilasasa solubele silenjawo loyo moya timoto imvula ngagcina sefika khona ku 30% letinye itinzawo lapha enhlane live babukela makhaya kanti umoya ungagcina sofike khona lapha ku 10 kilometers ngele hour lapha entshona la ngakababula emakhaya kanti libonakala ngathi lihlobile cishe even lonke abula emakhaya sibona kufuthumala kwelive siyabona ukuthi la eGauteng eJohannesburg litawucala khona lapha ku 1 ekseni nyukela khona ku 15 -1 lapha eCarlton Vini ekseni kuyabanza -2 lapha eVernaging kuyabanza kuleyo ndzawo babula emakhaya sikhuselekela amakhata la khona kanti sinikela khona esifundzeni salapha eLimpopo Musina uhleti khona lapha ku 18 emva komadina kanti ke lapha phela kwanicala ku 2 nyukela khona ku 16 kanye nemokapane kanti phela litawucala ku 1 nyukela khona ku 18 iphalabura hleti khona ku 18 nayo sihlala endanze esifundeni salapha eMpumalanga lapha enzaweni yapha esikhukuza hleti khona ku 19 embomela cala ku 8 nyukela khona ku 16 emalo cala ku 1 ekseni nyukela khona ku 11 Standerton yabanza -2 ekseni babukela emakhaya nyukela khona ku 12 emva komadina singena khona lapha eKwaZulu Natal enzaweni lapha eThekwini hleti khona ku 20 emva komadina iPietermaritzburg cala ku 6 nyukela ku 19 Vryheid cala ku 1 nyukela ku 16 kanti eKroonstad -2 ekseni babukela emakhaya singena khona lapha enzaweni lapha eMpumalanga Kapa eMthatha hleti khona ku 19 kanye neKomani kanti Credit ucala khona ku 0 inyukela khona ku 20 emva komadina lifuthumala lapha eMkhanda lihleti khona ku 18 emva komadina singena lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town lihleti khona ku 18 Worcester ucala khona ku 2 inyukela khona ku 19 Beckford West nayo lihleti ku 19 emva komadina kanti eGeorge ucala ku 5 inyukela khona ku 18 esifundeni sefu lesikhulu kunadodonke enzaweni lapha eAppington lihleti khona ku 22 Calvin ucala khona ku 0 kanti -5 lapha eSutherland ekseni kuyabanza babukela emakhaya lishubisa umkantshi impela lapha enzaweni lapha eSutherland babukela emakhaya sicaphele kulawo makhata kanti iKimberley lihleti khona ku 19 singena khona lapha esifundeni salapha eFree State babukela emakhaya siyabona ukuthi kena kuyabanza kwetinye indzawo nabo lapha eBethlehem -3 cala khona ekunyukela khona ku 16 Fixback cala khona ku -4 ekseni anyukela khona ku 15 lifuthuma lapha eBloemfontein linyukela khona ku 18 emva komadina esifundeni sefsecina lapha eNorthwest la ucala khona ku 1 linyukela khona ku 20 kanti Vryheid cala khona ku -3 linyukela khona ku 18 ngathi ngiloko nimphathile kona nisalene kahle.